mun rang rang atanga INP Mizo channel subscribers tele ngai khatu zong zong te in zain chi pai kan buk le cheu voin hi April ni thum thotan ni ania indam tlan theu kan be se ha kha lampanakal sual sipai te kha tlang zar le tral inkar riakin nimin khan ha kha lampanin an chuak le ta a engtika nge ha kha an thlenang ti hi han soi mai a theitalo konglaka anlo bom zel dona a thlatel an la thang te poni mai theya rin ai nan thleng ma thut theibok heng sual sipai te hian tlang zar khuwa an thlen ma lo thlam le huan thlam an mu ang chu an hal ve zela nimin tlai lam khan tlang zar khuwa an lut fel nizan kha tlang zare mo ram thlone na anin kar mun rem dewa emo an ria arin om nimin khan CNA le CNDF lampoin konglaka anlo bom ve zela sipai thi an omarin om hemi chungchang tlai dewa CNA spokesperson salaitet nian Irrawaddy News a hril dan kan mulea asoi dan chuan nimin tuk dariat vel khan teng pahnih le motor som thum chu konglaka anlo lambuna sual sipai pasari an thi ni ina soi tuntuma kaleme watanga ha kha lampan sual sipai te falam le ha kha inkara CNA le CNDF tenan lo be na hian sual sipai somli ayatlem lo an thi to ni in chin state lam media tenan soi hloma adik tura ngai photang April ni khat nimin pia khan CNA le ZRA te anin kap le a ZRA lam andin muna thatlo wangin an ke man chua san ni in salai tet ni chuan a soibok kar masalam khan nam sipai ne in chal te hi anin kap to a voithum level anin ka na CJDC ten ZRA sipai pani an kap hlum ne soyani a ral thuam then khat an la ni om takani hei hi media lama kan hriat dan ania ZRA chungchang kan soi hian CNA lam on tlat angin then khatin min ngaya ngai dan zim takani tuna kan soi po hi adik lawani chuan adik zo kharon comment mai ta ula CNA lam tanbik ang zong kha chuan min lo ngai lo thram don nia kan mu kan soi ve mai ani Kalimiu township marlam tuingau le a chevel po nimin tu khan boru ka so sang le a nimin tuk jing lam dar riat vela tang khan indona an tan le a sual sipai lamin Mi-35 helicopterin an ka pui le bok chanchin kan hriat na nung bera kha chuan sual sipai pahni an thinge ni in zalen media chuan a soya chu ai chuan an tam deuh te po ani mai thei mi pui sipai an la him ni in an soibok maro chu sipai council hian Mi-35 helicopter te achelek le awangin mi pui sipai emo civilian te din munemo hi danglam thei rengani sipai te chu tuingau lui anti mai tuingau le min hla inkar lui dung zo in an veiwa ka anin kap le ta ni march ni somthum khan let pan chong le chian ta chi inkar anin kapa march ni somthum pakhat khan tuingau le nan som pu inkara nileng deuh thoin anin kap le a nimin pia khachu indona chuak lo hlova ti chuan nimin tuk dariat vela tang khan dar kar chan ve vel anin kap le ni chomadar sompel khan Mi-35 helicopter pahnin PDF hawa kap ne soyani a tuingau le min hla lampo an kap na sa hle ni in CNO Upper Chinduin Region UCR te chuan an soi kalemiu khopuya tangin 120mm lai pui manga pui an ni bok March ni somthum pakhata anin ka tum khan sual sipai pahni in hliam puyan tuara an thian te chuan an kalsan tamai si a PDF lam chuan charin an enkola ma se an hliam tur lovin an thile tani hetianga indona anasat chautak zela wangin March ni somthum atangin April ni nimin thleng khan let pan chong tuingau le a che vela tangin ral tlan sing thum chuang an oma ta han lama tlan te ma ni omna nai vai atanga rem chandan ang angatlante anni Sakain region Salinchi township by tayet khomi pani hal hlumani thu Salinchi fighter 9 force 10 an soi April ni khat khan sual sipai te chu by tayet kho an luta chenna in pakhat halin mi pahni an hal hlumani an hal hlum tak te hi tu te nge ti pon thlei theilova
min chian lama tanga July khuwa omte an ni an rin thuan soi April ni nimin tuk dar nga le minute som nga le pathum khan mongyo khopuya miawati bank le economic bank veng tu sipaite ka annia sipai palian thi ni in mongyo township people's liberation tenan soi April ni nimin tu khan Sakain region Kanbalu township pa thingthlang khoni sophiu kung khwa le nyan in khwa te halani a mi sanga chuangan tlan zingda rukvel khan sual sipai te chu an silai ka puak chungin nyan in khwa an luta dar sari vela khwa an hala chumi nu zingda riat le minute somli khan ku tong bu lama sual sipai khalaya zale somthum le pasari na sipai ten sophiu kung khwa lu chilin khwa an hal vele ni April ni nimin khan pale township pa nokan khobula pale township PDF tele sual sipai anin ka pa sual sipai patni an thi Makui region so township chautu khopui huam chunga san khwa March ni somthum khan sual sipai tatma somsari pasari na le zale pakhat na sipai an vaya zale somnga le panga an luta chung ho chu san khwa tanga mar thlang lam tong piau mual antia PDF ten loka pin chundar som pani le chan ve ve la tang khan dar kar ni vel zet nas takin anin kap chun zoma sol sipai ten 120 mm ral thuam lian an chelek le ni chumi ni tlai dar thum le minute somli le panga atanga darli le minute som thleng thona in PDF te abeile boka ma se sual sipai te chu thi le hliam tam tak omin san kholam panin an tol kir le a sual sipai somthum aya tlem lawan thia an chana chiata wangin March ni somthum tlai daruk le minute somli panga khan san khobul loka ral tlan ho tom buk chu sipai te chuan an halta a sipai thita te ruang an hal ngalani sipai dopol PDF CDF YDF te atangin hliam te naw nei an om ve bok Paku region Phiu township pa April ni khat chonudar ni vel khan piuso tri mi pathum man ni in tlan chu an tum na lama aman tu PDF ten an kap zuya patni an kap hlum Paku region Natalin township pa chet manet khwa sual sipai ten banker thatak tak siamin kem thatok an neya chu April ni khat nimin pia khan PDF ten an vaka pa an kem thatok khatanga PDF lam hian ral thuam than nei meu lo te pon yang sual sipai pakhat chawan kap hlum nia soyani midang pan in hliam an tuara PDF pol rang rang atangin Tayawati PDF battalion sangthum zariat le pakhat na mi pui sipai patni in nan na an chan ve thung azia lo deuh hlekani hi Moon State tan phiu zayat kong puidung ong taya jua khwale kanin ka kho in kara April ni nimin chonulam khan indona chuaka chutia indona chuan nu chuan sual sipai te chuan kong puidunga kal an mu an kap zela mi pakhat chuan kap hlum chuba ka anin dona bul hnaya civilian te thil rokin an in le an huan thlai an hal chiat sak bok Karen state chungdu khopuya sual sipai in RPG an ka luwa wangin civilian pakhat aborala mi puyan ral tlan bok chungdu khopuya hian March ni somni le paruka tang to khan indona achuaka dotan mi nanti boralin nimin lam thleng khan sual sipai te chuan khopui chunga ral thuam lian an kap lut fawani KNU Brigade 2 Ramchan tan tong chi township le leitu township lama March ni somthum le pakhat atanga April ni khat thleng khan indona an chun som zela sual sipai som ni chuang an thi to ni in KNU Brigade 2 lam chan chen thra chiang deuh ten an soi April ni khat khan ram chung mun rang ranga sual sipai somruk le pahni an thi ni in khitit media chuan report adon thua soi ni khati zong kha tun tumata na Myanmar lam chan chin langsar zual toy te kanan soi thei ania ngai thatu zong zong te in za chunga kan lo me